Dr Pierre Damien Habumuremyi yajuririye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba gukurirwaho igihano cy'imyaka 3 y'igifungo yahawe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge n'ihazahabu ya miliyoni zirenga 890. Ni mu gihe ubushinjacyaha nabwo bwajuririye busaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kwakira ubujurire bwa Dr Habumuremyi ariko bugateshwa agaciro kuko ibyo yakoze ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Dr Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba Minisitiri w'Intebe mu Rwanda mu Gushyingo umwaka wa 2020 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 runategeka ko agomba gutanga ihazahabu ya miliyoni zirenga 890 y'amafaranga y'u Rwanda. Rwamuhanaguyeho icyaha cy'ubuhemu. Professeur Habumuremyi Pierre Damien yahise ajuririra icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ibyaha Habumuremyi aregwa bihera mu mwaka wa 2019 aho ashinjwa kuba yaratanze sheki itazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri rikuru Christian University of Rwanda CHUR yashinze akanarihagararira mu rwego rw'amategeko. Abo bantu bagiye bavuga ko iyo bajyaga kuri banki basangaga amafaranga yabijeje atari kuri konte. Urubanza rw'ubujurire rwa Habumuremyi rwagombaga kuburanishwa bwa mbere tariki ya 9 Werurwe mwaka wa 2021 ariko ntirwaba kuko abunganira Habumuremyi aribo Maître Kayitare Jean Pierre na Bayisabe Ernest batanze impamvu z'uko bagiye gushyingura. Icyo gihe umucamanza yarwimuriye kuwa 2 Mata mwaka wa 2021 nabwo rurasubikwa kuko hari habaye konji y'uwa 5 mutagatifu. Naho ku itariki ya 30 Mata mwaka wa 2021 urubanza rwari gusubukurwa ariko umucamanza yongera kurusubika nyuma yo gusuzuma dosiye akabona ari ngombwa ko Christian University of Rwanda ihamagazwa mu rubanza. Iburanisha ritaha rizaba tariki ya 21 Gicurasi mwaka wa 2021 saa 2 za mu gitondo. Dr Habumuremyi avuga ko yahaniwe icyaha kitabaye. Mu bujurire Dr Habumuremyi yatanze mu nyandiko y'amapaji 20 yandikishe ikaramu yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kwemeza ko akwiye kuburanishwa n'urukiko rw'ubucuruzi kuko ibyakozwe ari ukurenga ku masezerano yabaye hagati y'impande ebyiri adakwiriye kwitwa ibyaha. Yagize ati, ngaragaza uko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rudafite na busa ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza. Nerekana ko ibikorwa byakozwe nuko ibintu byagenze bigenwa n'amategeko mbonezamubano aho kwitwa ibyaha. Nsaba ko turegerwa inkiko z'ubucuruzi. Muri urwo rubanza kandi njyewe n'abunganizi banjye twakomeje dusobanurira urukiko ko CHUR yarezwe muri rubanza mu buryo budakurikije amategeko kuko itigeze iregwa ngo inabazwe mu nzego z'iperereza, maze nsoza asaba ko imitungo yanjye yanyazwe ikanafatirwa yafatwaho icyemezo kuko byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Zimwe mu nenge Dr Habumuremyi avuga ko ziri mu rubanza rwe ngo urukiko rw'ibanze rwirengagije harimo kuba urukiko rwaraciye urubanza rudafitiye ububasha kuba yarahaniwe igikorwa kidafatwa nk'icyaha, kuba yarahanishijwe igihano kidateganywa n'amategeko, kuba yarimwe igihano gisubitse n'ibindi. Dr Habumuremyi avuga ko icyabaye kikaza guhindurwa icyaha n'urukiko ari amasezerano CHUR yagiranye n'abantu batandukanye barimo rwiyemezamirimo Ngabonziza Jean Bosco mu kubaha icyizere cy'uko bazishyurwa ngo kaminuza yagiye ibaha sheki nk'ingwate ibagaragariza ko bazishyura kandi buri ruhande rurabyemera ruranabisinyira. Dr Habumuremyi kandi avuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rutamenye abarebwa n'amasezerano kuko amasezerano yakozwe hagati ya CHUR n'abarwiyemezamirimo. Dr Habumuremyi agasinya nk'umwishingizi wa kaminuza cyangwa se umuyobozi ngo no mu gihe babaga bishyurwa amafaranga yavaga kuri konti ya kaminuza aho kuba ya Habumuremyi, bityo akaba atumva impamvu akurikiranywe. Yagize ati, niba uyu munsi mfunzwe ayo mafaranga yarayiki. Mu bujurire Dr Habumuremyi avuga ko itegeko nomero 30/2013 ryo kuwa 24 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2013 ryerekeye ubugwate mu mutungo utimukanwa cyane cyane mu ngingo yarwo ya 4 igaragaza ko imitungo yimukanwa ishobora gutangwaho ingwate
harimo n'inyandiko y'impapuro mvunjwafaranga. Yagize ati nkaba nsanga nta cyaha nakoze dore ko iryo tegeko kugeza ubu ritarahindurwa cyangwa se ngo rivanweho. Muri ayo masezerano Dr Habumuremyi yavuze ko habayeho kumvikana n'abagiye bahabwa sheki ko haramutse habaye ikibazo hazitabazwa inkiko zisanzwe zirebwa n'ibijyanye no kurenga ku masezerano. Yavuze ko kandi ashingiye kuri icyo gikorwa yakoze kidateganywa n'icyaha, byumvikana ko igihano yahawe kidakwiriye kuko nta cyaha cyabayeho. Asaba urukiko rwisumbuye gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rw'ibanze. Ikindi Dr Habumuremyi atumva ni uburyo abo bagiranye amasezerano bagiye kumurega basaba n'indishyi, kandi mu masezerano bagiranye bose baragiye bayasinyaho bakerekwa n'uburyo bazishyurwa. Ikindi ni uko abo ubushinjacyaha buvuga ko bambuwe hashingiwe kuri sheki zitazigamiwe bahawe bajya kubikuza bakabura amafaranga, kandi abenshi bari baramaze kwishyurwa muri miliyoni zisaga 155 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwaregaga CHUR kwambura. Dr Habumuremyi avuga ko asigaye asaga gato miliyoni 25 gusa y'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu bunganira Dr Habumuremyi, Maître Bayisabe Ernest, nawe yabwiye Igihe ko umukiriya we yaburanishijwe n'urukiko rutari rwo kuko ibijyanye no kurenga ku masezerano ari by'inkiko z'ubucuruzi. Yagize ati iyo watanze sheki wabanje kumvikana n'uwo uyiha ko muzagenda mwishyurana, ntabwo ibikwiye gufatwa nka sheki itazigamiwe. Ntabwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rufite ubwo bubasha. Kuba ari bwo bwa mbere Dr Habumuremyi akurikiranywe n'inkiko nabyo Bayisabe asanga ari ingingo yagombaga gushingirwaho asubikirwa igihano. Ubushinjacyaha bwamaganye ubujurire bwa Dr Habumuremyi. Ubushinjacyaha nabwo bwajuririye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge busaba ko ubujurire bwa Habumuremyi bwakirwa ariko bugateshwa agaciro. Kopi y'ubujurire bw'ubushinjacyaha igaragaza ko icyo bukurikiranyeho Habumuremyi Pierre Damien atari impaka ziturutse ku ikoreshwa ry'inyandiko mvunjwafaranga, ahubwo ari icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe abizi giteganywa mu mategeko ahana ibyaha. Buvuga ko icyo gikorwa ubwacyo gihagije kuba yagihanirwa, cyane ko nawe mu mvugo ze adahakana ko izi sheki yazitanze kandi azi ko nta mafaranga ahagije yarafite kuri konti. Kuba hari amafaranga amaze kwishyura ba rwiyemezamirimo ngo ntibikuraho ko izo sheki yazitanze, kandi kuzitanga byonyine bigize icyaha, nako kwishyuraho make bikaba bitakibuza kuba icyaha. Ni mu gihe cyo gutanga ibihano bikaba wenda byaherwaho bimubera impamvu nyoroshyacyaha. Ku kuba aburanishwa n'urukiko rutabifitiye ububasha, ubushinjacyaha buvuga ko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko inkiko z'ibanze ziburanisha ibyaha bihanishwa igihano cy'igifungo kitarengeje imyaka 5, ari naho icyaha Habumuremyi akurikiranyweho kibarizwa. Mu bujurire kandi Dr Habumuremyi yavuze ko urukiko rwirengagije ubusabe yatanze bwo guhabwa igihano gisubitse kubera uburwayi. Ini ni Ibisanzwe TV, naho ubutaha Imana ibarinde.